הזמנו את אדון אחמדינג'אד לתת לנו מסר לכבוד סיום כיתה י"ב. אדון אחמדינג'אד, בבקשה. היה מתורגמן שלו. من خیلی خوشحال میشم که تو زندگی میکنی. یه سال من میام همه تون تیکه تیکه میکنم. اسرائیل تشلم על כל מה שעשתה לאיראנים. آره این گیر خره بزرگه ایچی نمیدونه بکنه. ماما من میخوام بگم با تو منم خیلی دوست دارم. יש בעיות עם האורז אבל הכור האיראני יעזור. מה נמידולם שאין מיכול בגם? מסר לכיתה י"ב. חוב, מכינות, צבאיות, משהו דתי. יש סל דיגה, تو همیشه מכינו میره. מכינו? מכינו, آره מכינה מריבה נמיشه כמל קוטיקת מכונם. יש מכינה חדשה באיראן, מי שרוצה שנה הבאה שיבוא. خوبه خوبه همشون دارن. من میخوام تو بیا تو מכינם من شهیدت میکنم. במכינה מלמדים לוחמה איראנית. יש לך איזה מסר למחנך? המחנך הוא אחרי שנתיים ירגיש בלעדיהם, ירגיש קצת בודד. מה יש לך להגיד לו? من فکر میکنم مورم خیلی بدبخت بود. همشون میکن نمیدونه بکن بعد من میخونم رفتم انکوره کردم. לא הבנתי. אוקיי, המזכירות, המנהל, עוד משהו שאתה יכול להגיד לכבודם. برای منهله یوسف ایزمانه من میخوام بگم با تو خیلی خوب مردیه. من خیلی خیلی دوست دارم. המנהל יוסי אייזמן, אנחנו מאחלים לו את זה. זה לא אני, זה אחמדינג'אד, לא תסתכלו עליי. איזה מסר של פיוס בסוף, איזה משהו טוב. پیش من کین میکنم همه اسرائیلا تو کنه میشم. הלוואי שלא יהיה שלום ואנחנו גם נשרוף אתכם, אל תדאגו.